All India Radio Imphal medium wave meter zathum som li point pakhat kilohertz rate som rate panile FM megahertz jale pathum point pangai thoka hungin so Hmar program ani voisun chanchin tharpu ngai ta inpak na hla inung thlang lamoi tak tak hai engai thlak ding ani tu hin ei hun masak taka lal mangai na isak harna hungin thlunro ti hla hi long thlang tu hai langol Imphal tokin lalramvul Dorothy Zaurem moi lalin pui le John Sakum kangring dorain tokin lalram moi khozol laldit lal tutlung le chalro sung NC Hill sign tokin kama purul tele arul chan pui hai lo ngai thla ngai ti harna hungin thlunro ti lal mangai na isak sahayan ngui zovi sul pei central hung rangin le panang hung trong sugla di pui rang lai hi
state atamlem hain lockdown anuhin thlazal ta chu ngai thlatu hai hi covid-19 pandemic a in tokin lanveng phimkhur sengai tiu in luma laum sengai tiu atul leya suk mak mo ani chun hing dan pali hai hi hrozing tumai tiu midang le in nei lo le in kar lata jingding kut suk thing lim ding mai hai suk fai le vaccine in kap ding in ringlana inei ani chun national helpline number 01123978046 anno anle 1075 a call theiti manipur helpline number 038524116668 anno anle 1800345381 a call theizing ane All India Radio Imphal chanchin thar longai thlangai ti atim tu Caroline Laramzo Manipur COVID-19 Common Control Room to insu angin Dakar som ni police sung COVID-19 shikai thar mi zalile som ku panhi pasal zanile som rukparuk no mei zanile som ni paruk le Central Armed Police Force mi pathum mu ani thu apong Hing hai hi Imphal East in tokin za le paruk Imphal West za le somli pathum thobala somli panga bisnupura somli parade kakchinga som parade ukrula som paku chandela pali turchanpura somnga pali senapati pathum tamenglona somni paku tengnopala som kangpokpia parukle perzola pasari anni ringna chan mi som pathum haile famlo changtapo sangle somni pakhat Adam Sukthar mi zalile somnga parit positive case record po singruk sangni zathumle samli pathum alodam suk po singa sangni zanhile somni active case la umpo sangku zale panhi anne recovery rate 2% somrit pathum point som sari parukani Manipur in kolna munran tran haya D-type oxygen cylinder sang le zarit le somnga parugle B-type zalile somthum panhi mu theizing ani tuhun chena vaccine lawin kap tapo noili singret sangthum zathumle somthum panga antlingta Directorate of Ayush Manipur Government Hai Hoyotna Noya Chief Minister Anbir Singh Chun Ayush 64 tablet in Tichu kumsom pare chungting hain COVID-19 in enkol na dinga mangve atul thu apung lang mishima thatak le side effect umlo clinical trial Imphal na neitasa le Ministry of Ayush in approved thosa anitin hi hunser hongna ahin ashil Central Board of Secondary Education chun Paul Sompani high in exam na result mark pek dan ding tlangpui in shit tirna ang dungzoyin Paul Somami subject pathum high person somthum Paul Som pakhatami person somthum le Paul Sompani unit test midterm anole pre-board in exam na person somli high hin sukbukim dinga rirong atum CBSE in chuklai Hi fe dan tlang puya lungni no nani hai pandemic near mun enin in exam num hai ta dingin hunram chang lapek thai ninga ti tinapong North le Eastern Ramri building a border road organization hai in lamin fe pona mun sompani hai malak na ahin Defense Minister Rajnath Singh Chun in Lana ane hi hun serhin Assam Chief Minister Arunachal Pradesh Union Minister Kiren Rijiju Dr. Jitendra Singh le Defense Staff General Chief Bipin Rawat Haikom Antrangve hing lampui sim na hai hi BRO project noya Arunank Vartak Brahmank Udayak Himak le Sampak Hain Malatu anne Defense Minister chun hi COVID-19 free kara mason na dinga malatu BRO chunga lom thuthil na anei Manipur Chief Minister COVID-19 Relief Fund Athilpek Ladongjing Ania Zanikhan Senior Citizen Welfare Forum Khabam Lam Khai Haijun Sum Singale Sangkhat Aninlan Khama Khan Hindustan Construction Company Mumbai High Noisom Kakching District Police High Noithum Trong Laubi Khoa CH Robin Singh in Noikhat Arang in Noisom Nipali Atlingta
Chief Minister N Biren Singh Chun Heng Thangpuina Hung Petu Hai Po Chunga Lom Thu An Hlan Nagaland COVID-19 positive thermi som saripuruk mu ani baka athi mi pangale timsa in famchang tapo zalile som nga pani antlingta adam suk thermi zathumle som ko parit haile alodam tapo singni zangale som ni panga active case la umpo sangni zathumle som ruk paridan ni Meghalaya state of COVID-19 case Tharzalile som Sariparit mu anile inzomin active case umpo sang ruk zarukle paku adam suk tharmi zathumle som ni paku mi palian thia famchang tapo zasarile som ruk pani alo dam suk tapo singthum sangre zathumle som ruk pakhatan ni Shillong MP Vincent Palachun a state home sunga losin tho tu high training le hand holding thangpuina until rasuk high zor suk theina dingin malak atum Ministry of Tribal Affairs Nuya Tribal Cooperative Marketing Federation of India ahin mason na chalem anhuding abay seitu ashil Kumsang ni lesom ni pakat June ni som pakatahin kovel pumpui ihopin International Day of Yoga hunser manganti tukuma antupui ju Yoga for Well-being ti hi ani kangay po ka chanchinthar engay thak thai hai chun ni Aishing na ani Reverend Dr. Zel Songote, Executive Secretary, Independent Church of India, Shilmat Churchan Purin, in Rengin, Maina Chibai Kabuk, Kohongbuk Sel. Voisun Chenine Ramle, Kovel Pumpui, COVID-19 Rileng Lehin, Alaboy Mexinga, COVID-19 Rileng hi, ala top no. Adam Nading Dam Doi Shim Suk, Ani Macho, Fim Kur. Taka inveng hi athatakane hi rileng laka ihim theina dingin midangain thok fit ruk bega la umla ikut sofai jingla tol isuk photchun marks bunjing elro emanitia in khulekosik inaya ithok ahar savechun athang puiding che in number sang le somsari panga 1075 for Fonelro. Aishing na ani harsa takin tui elo joy la nisin khom vai sun tu jal jivan mission na hung klung ta ai ta singa ngain no lotling tumin nintin na tui vai the win supalole intek lovin hangtum singai di jal jivan mission na hung klung ta oh jal jivan mission na hung klung intina tui hi vai the win supalole intek lovin hangtum singai di Latlang atota lo ngai thlano kai ti lalhlim puin ai sak mitla thlam ngai no ni ti hla hi long thlang tu hai lamfel Imphal tokin elring zo ban la sang lalne kim ruthi pulam tele zarzolin silma churchan puran tokin gloria lamlal som moi bie thang lal thamoi le ruthi lo ngai thlang ai ti
adota lo ngai ai ti lalrut moi na isak mi thui pe ro ti la hi long thlang tu churchan pu reng ka ya in thokin dar kap thang darngon hainu pa Joseph Santulin hainu pa le nung hak lal ming moi lo ngai thlang ai ti mangai na tui ngai lo thang pui tu lal pa ke cha po le I thang pui ngai hi I mangai na tha shin min thu min mi chui pe ro min thu min o mi chel sing ro mang anga ka ring san ta kim lai ni a she ngai noi la khom in si ra ka hung ki nok chân mi lo min mi lo chel nge ro mangai na tui ngai lo thang pui tu lal pa ke cha po le I thang pui ngai hi I mangai na tha shin min thu min mi chui pe ro min thu min o mi chel sing ro mi shim hai shit na hin tu ka thu tin chỉ su ta ni xin không mình xin le moi khang hai po ko ve su na in pak na lai nung thlang ai ngai thak thei hai chun ni All India Radio Imphal jing ai hun chun chan chin thar po ngai ta Seraphim voice hai in token in pak na la an sakhai ai ngai thak ding ani zanting darli minute som ni an ri in voice sunai hun top ta montin Hmar program ngai thatu hai in reng in mang tra